Başlarında bizleri izlemekte olan siz değerli gönül dostlarımız, sevgili izleyicilerimiz, abi hepiniz hoş geldiniz be. Şimdi bu akşam stüdyomda yine benim çok değerli hemşerilerim var. Aydoğdulular burada. Efendim Sefaköy'den, Akçalar'dan burada insanlar var ama en önemlisi Varna'dan da çok değerli konuklarım var bu akşam benim. Ön sırada oturuyorlar. Bir de benim güzel abicim de burada. Vehbi abim, ayakkabı sponsorum. Hoş geldiniz abicim diyorum. Evet. Bu akşam dedim ya stüdyomuzda hep konuklar ama yine konuğumuz, yine komşu ülkemizden bir sanatçı çağırdık. Bu akşam Nevruz. Bütün herkesin Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz. Nevruz Bayramı dolayısıyla komşu ülkemizden bir sanatçı çağırdık. O da hopur hopur hoplatacak bizleri bu akşam. Bulgaristan'ın Tarkan'ı diyorlar kendisine. Şimdi ben davet edeceğim. Sizler alkışlayacaksınız. Komşu ülkemizden dedim ya, alkışlıyorsunuz. Damyan Popov geliyor. Знам, че това ми подсказва какво предстои. Всичко, което съм търсил, всичко, без което не мога. Сърцето ми вече на тебе принадлежи. Смел ли си, рискуваш себе си? Смел ли си, до край оставаш ли, ти решаваш? Начинът, по който водява, начинът без теб да остава. Знам, че това е целта и мен да плени. Всичко, което съм търсил, всичко, без което не мога. Сърцето ми вече на тебе принадлежи. Смел ли си, рискуваш себе си? Смел ли си, до край оставаш ли, ти решаваш? Ти решаваш, ти решаваш. За всяка минута, която делим с теб, по-трудно ми става, все по-трудно ми става. Даже всяка секунда с теб, по-сладко ми става, по-сладко ми става. Смел ли си, рискуваш себе си? Смел ли си, до край оставаш ли, ти решаваш? Смел ли си, рискуваш себе си? Смел ли си, до край оставаш ли, ти решаваш? Мерси. Abi nasıl, beğendiniz mi? Абе, много хубав човек, бе. Добре дошли, бе. Добре заварил. Как си, бе, господине? Ами, много добре. Щом Много. съм тук, значи съм добре. Benden bu kadar, artık Şevki'ye Tuka sen- döneceğiz böyle.